Greetings everybody watching Legacy TV muri kumwe nanje Albina Sydney ahangaha duherereye ni Legend Kasiru Hotel nziza cyane ariko ibyo ntago ari byo twita uyu munsi turita ku bakobwa bandi impande ni beza pe. Niba bambere beza muri iki gihugu cy'u Rwanda nimba mbesha ubyandike muri comments ariko nimba mvuga ukuri ukande kuri like ukande kuri notification button ubisharing kugira ngo benshi bamenye ibigiye kubera hano. Hanyuma mbibutsa ko abakobwa mugiye mubazi ku ma platforms agiye akomakomeye mwagiye mubabona ku mafoto kuri internet kuri Google kuri Instagram henshi hagiye hatandukanye reka babwire uburyo bagiye batera intambwe bakaba bageze aho bageze ubu ngubu. Reka dutangire uburyo bwanjye watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Kirezi Kenta mfite imyaka 17 nkaba ndi umunyamideli ubimazemo imyaka 3 nkaba nkorera muri We Best Models. Akoze cyane. Nitwa Isheja Morella mfite imyaka 19 nkaba nanjye mbarizwa muri We Best Models. Uravuze uti mfite imyaka 17 nikanzemo nukuvuga ngo ibi bintu bimazemo imyaka 3 watangiye ufite imyaka ingahe? 14 wahereye he? Nahereye muri Kigali Fashion Week. Ego bara rejectinze at that point. Ariko iyo ngewe ba rejectinze burya mu buzima hita numva ntago nshika intege ahubwo numva ko ari nko kuvuga ngo harabura akantu wakoraho hanyuma ukongera ukaba perfect bikaba byiza kurushaho. Rero nyuma yuko ba rejectinze nagize amahirwe mpurana abakuriye We Best Models ubu baramfasha cyane ubu nkaba mfite experience mu byo nkora nkaba mbizi. Ubu ngubu umaze igihe kingana gute muri We Best Models? Mazemo nk'imyaka ibiri. Amazing. Ni gute mwese ko nufishe We Best Models ni gute mwayihuriyemo bigenda bite? En fait turavukana. Umukuru ninde? Niwe ni mafara. That's a point. Hanyuma abantu benshi cyane babana batoya batinya ibintu bya modeling kubera abari n'ibintu bigoye kuko ubugiye kugaragara imbere y'amaso y'abandi. Wowe watinyutse gute? Ni kubera We Best Models cyangwa wari usanzwe ufite ako kantu k'ubushapa? Navuga cyane no kuba We Best Models kuko akenshi ntago nakundaga kujya imbere y'abantu kuvuga imbere y'abantu noneho kuvuga ngo uragenda kugenda bisaba kwirata gukora iki ntago nabishoboraga ariko abakuriye We Best Models aribo Franco na Sarah baramfashije cyane batuma ikizere byanyubatse ikizere. Ego nyuma yaho nyine naje kubimenyera murabona ko mbikora nta kibazo. Amazing. Morella uri umwe mu bakobwa bagaragara muri fashion no mu bindi bintu bigiye bitandukanye cyane ndakomaza kuri Miss Rwanda. Wagize gutyo ugera muri Miss Rwanda ugira n'amahirwe urakomeza ujya muri boot camp ibintu biba binagoranye kuko mukompeta muri benshi cyane. Ni ibintu wageze gute muri Miss Rwanda? How did it happen? Like how did you go in Miss Rwanda? Miss Rwanda ari platform nziza ifasha umwana w'umukobwa. Rero kandi ngiye nkunda gutrayinga ibintu byinshi. Rero naravugaga ati why not tanjyayo. Of course We Best iramfasha kwitegura uramenyera muri make. Ndamenyera ntago nzi public speaking gusocializinga n'abantu birangora cyane. Rero baranyigishije rero baramfashije gusubiza nihuta gutekereza. Ego ubu ngubu ubasha no kuba wabikora kongera ko uri no mu modo. Ego amazing. Kenta mukuru wawe wagize gutya agiye muri Miss Rwanda we wumvise bimeze gute? Wasigaye umeze gute mu rugo? Nasigaye mfite ubwoba cyane kuko ndamuzi ntabwo avuga ntabwo navuga ngo ntagaze umuco ntabwo yiyaminiya kubyina traditionnel difficile sibyo ariko naratunguwe cyane kuko ahantu yageze deja ni ahantu hakomeye yaje yizemwe ibintu byinshi. Ego ndumva ari ibyo. Wumva nawe uzagira ukagerageza ukareka gukora modeling gusa ukajya no mu beauty pageant nka Miss Rwanda n'izindi? Ubu aho turi since I'm focusing cyane ku masomo
ndi gukora ibya modeling gusa. Maybe after school I'll see ukuntu ibintu bizaba bimeze. Time will tell. Meaning you both go to school? Yes. So you go to school and you do modeling? Mukora ubunyamideli mukajya no mu ishuri? Yego. Mubifatanya gute Morella? How do you go to school and also do modeling at the same time? En fait, njyewe ubu ngubu nararangije secondaire. I used to organize myself, nkavuga amashuri menshi aba muri weekend. Rero I used to be like mu minsi y'amashuri I'm going to do my best, and then muri weekend nyine nkakora ibyo bya modeling, and also byari gukora neza ku ishuri kugira ngo n'ababyeyi batabona ko ibintu biri kugukura ku murongo. Yeah, definitely. So it means n'abadukurikiye like nk'abanyeshuri cyangwa se urubyiruko, they can do both at the same time, ariko bitewe n'igihe babiha umwanya. Yeah, biterwa no kwipanga wowe ubwawe. Good. Kenda, wowe uracyari mu ishuri? Yego. Ubu ugeze mu mwaka wowe? Wa gatandatu. Mamuje no gukora exeter, right? Yego. Ubwo n'ubu ngubu uri umunyamideli urabikora nk'umwuga kandi ukajya no ku ishuri. Ubifatanya gute? How do you balance it? Navuga ibyo biba bikeneye discipline. Ubundi mu bintu byose mu buzima it's discipline. Ni ukuvuga nimba nzi ko hari show kwa gatandatu. Ndavuga iki cyumweru ndiga umwanya nageneraga kwiga kwa gatandatu, ndawigamwo mu ma classes, ma free times, ma break times, just kugira ngo both ugire best results ku ishuri utsinde, muri show ukore neza. Biba bikeneye discipline. Nuvuga amashow akenshi arangira atinze, hari ama after party, hari iki, ariko iyo uzi ko ufite kwiga tuvuge umunsi ukurikira nawe ugira discipline ukavuga ati yego muragiye nge ndatashye. Uva muri show witujya kumwikaje? Oyarangira ninjoro urataha ukaryama ipfi umunsi ukurikira ukaziga. Oh, amazing. Hanyuma hari ikintu njya mbona ku models. Aba models bagaragara nk'abantu bafite ukuntu bambara bitandukanye n'abandi, bafite ukuntu bahora basa neza, wenda se bimakiye. Ibyo bintu nk'umunyeshuri nkeka ko babigoye kubyumvisha umubyeyi. Ukuntu uzajya uba uri smart, wambaye nk'inkumi, high heels n'ibindi nk'ibyo ukiri muri secondaire. Ibyo ni ibintu wumvisha gute ababyeyi, like bigenda bite mu rugo? En fait icyo navuga cyo nuko nge ubuzima bwanjye bwo ku ishuri n'ubwa modeling buratandukanye cyane. Abana bo ku ishuri baravuga ati ntago mbyumva kuntu uri mu modo, kuko hari ukuntu wambara ku ishuri biri bizarre, hari no hanze ukuntu wambara. Ni ukuvuga ikintu cyose nkigenera umwanya wacyo, nkigenera uko nambara. Nimba ku ishuri bavuze ni uniform nta kindi kintu ushiraho, ntago bikuraho kuri mu modo, ariko buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Yeah, definitely. Morella mugarutseho hari ibintu bavuga muri social media, if you're a model then you have the status, abantu baba bavuga urirata cyangwa se uri umuntu ukunda gushowing off kubera uhora werekana style wambaye, werekana amafoto yawe. Ibyo bintu hari abantu bajya babikorera kuri social media, right? Ni icyo basubiza, how do you deal with it? Ntabwo basubiza urabarya sibi. Kuko njyewe no mu buzima busanzwe ndi umuntu utajya uvuga cyane, rero iyo bakubonye bakabona ntuvugana n'abandi baravuga ati uriya arirata, ariko at some point ni icyo wiyiziho kiba gicountinga. Uvuga ati icyo bakuvugaho cyose ntibikuraho icyo uri cyo, ntibikuraho icyo ushaka kugeraho. Rero it doesn't count. Really count. Coming to that, ntibikuraho icyo ugomba kugeraho. Wowe nk'umuntu umaze igihe kingana gute muri We Best Models? Imyaka 2. Imyaka 2. Nuvuga ngo We Best Models rero yujuje imyaka 2. Ego, yujuje imyaka 2. Okay, happy birthday in advance. Hagati aho ndi kwibaza imaze kukugezaho iki? What are the advantages umaze gukora muri We Best Models? Mara kujoininga We Best Models nagiriwe amahirwe mba signed internationally n'ama agence, ngira n'andi mahirwe yo kujya gukora hanze muri Paris and Italy. Ibyo bihugu byose wagiyeyo rimwe tugaruka cyangwa hamaze igihe? Ndahamaze igihe, nagendaga muri Milan for a week, nkatangira Paris nyine. That's
That's money. When we say njano That's money, of course. So how were you traveling? By feet? By a car? What were you using? nakoreshaga indege. How old are you again? 19. 19. Ufite imyaka 19 ukajya ubasha kwitegera indege ukavana ukajyana. Ariko ninde wishyuraga ibyo bintu byose? Bon, ama agence ari hanze arakwishyurira all that development uburi under them, rero nibo bari in charge y'ibintu byose. Okay. Nimba atari ibanga Morella, hari abantu benshi cyane bagira amatsiko bakavuga bati okay, utembeye izo ndege, ufite management iri hejuru, navuga mu rwego mpuzamahanga, uracyari muto, wowe ubona hari amafaranga menshi bibamo ibi bintu bya modeling? Baguhembye neza ku buryo uvuga uti ndabikunze? Bibamo amafaranga menshi kuko mu by'ukuri nk'umwana w'imyaka 19 ntabwo nshobora kubona amafaranga mbona muri modeling aturutse ahandi hantu. Ubwo urumva n'amafaranga bari menshi uko biri kose? Ni ibanga ntawe watubwira nyongore. Oh my god. Kenta, umaze kubona mukuru wawe atembeye, nawe hari ahantu waba warageze kubera modeling cyangwa se ama runway waba warakoze ibintu bitangaje? Ego, nambariye abenshi hano mu Rwanda, motions, ama brands agiye akomereye hano mu Rwanda. Nabaye signed internationally, ariko since there is studies nta hantu nabasha kujya. I have to first focus on the studies and then ayo agence ukazareba nyuma after school. After school. You can travel while studying. That's hard. So you talking about ngo traveling cyangwa se kuvuga ngo uriga ukanavuga mu cyongereza, ari ikintu ngiye cyane amatsiko. Mwese ko biri wagira ngo ni mwabaye no mwavukiye no mu Rwanda? Twavukiye no mu Rwanda. Cyise muvuga mukoresheje indimi z'amahanga cyane kurusha izindi? Impamvu tubivuga nuko ndakeka iki kiganiro ntabwo ari icyo mu Rwanda gusa. It's ku rubuga mpuzamahanga. Ni ukuvuga abantu benshi batureba, ndashaka ko abantu bose bazareba bazisangamwo, bazumva ibyo ndi kuvuga. Kandi nanone modeling ni ikiganiro cyane cyane kiba kireba youth. Ndakeka nta youth twavuga batazi icyongereza, batazi igifaransa, batazi ikinyarwanda. Rero ndumva nta kibazo cyo kuvanga, kuko igihe nagira ikibazo cyo kuvanga n'igihe nabandi kuvuga ngo ni ikiganiro cy'abanyogokuru, cy'abandeme batazi indimi. Kandi wasanga ari nk'umunyogokuru uri kutureba, ubwo uyisumukuraho mukuye kuri legacy. Kent, how do you separate modeling and your daily life? Navuga akenshi modeling tureba social media and all. So there is a time niha nkavuga ati ego ngiye muri modeling, ego I'm really active kuri social media. Hari n'andi vuga ati phones aside iki, let me focus on what's here, icyo dufite aha. Let me first focus studies, friends, family, and then na modeling ikaza nyuma 50-50. Definitely. Gabanya umwanya. Yeah, so what do you say, nicyo uvuga kuri ibi bintu tujya twumva ngo abana boherejwe hanze barabura? Ibyo byumva bari trafficked, cyangwa se ugasanga bavuye mu gihugu cy'u Rwanda boherejwe hanze bagiye mu gikorwa runaka, ugasanga barabibye cyangwa se babakoresheje ibindi bintu bitari byo. Wowe ubyumva ute nk'umukobwa ukiri muto w'umunyarwandakazi? Ego risk ziba zihari nyinshi cyane, and mu buzima ntago twavuga ngo we are assured ngo nugenda you be safe niki, ariko njyewe icyizere cyanjye cyose nkishira muri abakuriye with best models, kuko bagiye bamprovinga cyane ko nshobora kubizera. Bagiye bambera emotional support mu bintu byose. Rero nimba bambwiye ngo it's safe, nimba bambwiye ngo they've tested it, babirebye babona it's safe, ndavuga ati nta kibazo ndagenda. So what if you go there nk'ubu nkawe nka Kenta ku myaka yawe ugize amahirwe wenda ugiye nko usinyishijwe na company ya modeling nko muri Italy, uragiye ubwo ugiye ugasanga uhuye n'icyo kintu, wabyitwaramo? Hari ibintu babigisha muri best models uburyo wakwitwara ugize ikibazo nk'icyo, cyangwa barabarika bakavuga ati twarabamenyereje mugende kandi muzagira amahoro? Bon, bakwigisha ibijyanye na modeling cyane, ariko buri munsi iyo usayininze hanze ba making sure yuko aho ugiye ese ameze hate, babavuganye n'abantu, baba bafite concrete proof ko ari ibintu bigaragara, atari bya bintu ngo genda ukaba stuck mu mashyamba ugakora iki. None nka Morella agenda
n'undi mukobwa wita Christine barabahamagaye cyane baba bashaka kumenya wahageze ute kandi nanone iyo agence zigufashe ngo ugende ba Franco na Sarah ba making sure yuko ese ninduza kuza kugutora ku kibuga barabizi ego. Out of modeling, do you have any other thing you love personally? I used to write poems, but now stopping there for the time being. Maybe I'll restart. So for now, you're focused on modeling. Yeah, studies and modeling. Morella, you personally, as a part of the beauty pageant of Miss Rwanda, as part of modeling, do you have any other hobby, or do you have something else you love apart from being a model? Yeah, actually, nagabivuze. We did play table tennis. Whoa, yeah, table tennis. Yeah. Both of you? Yes. Yeah, muri national team. So hari abantu bakunda kuvuga hano hanze, hari n'abari no kutura bakunda kuvuga bati abanyamideli ni abakobwa baba bari aho birya, bari aho bafata amafoto, nta kindi kintu bazi, ntibize cyangwa se nta n'ubwo n'abahanga wasanga ishuri ryarabananiye. What do you have to tell them? Bon, ibyo ni imyumvire yabo kuko abamodo bariga ntibanagufata utiga, by the way. Really? Yeah. Okay. Abamodo bariga nk'ubu nanjye narangije muri math, physics and computer science, ntabwo ari amasomo yoroshye. Ubu ngubu I'm targeting kwiga architecture engineering, nibyo ndimo muri iyi minsi. Ukabikora architecture konayikora no mu modo. All right. Okay. Tukenda gusatira umusozo Morella, ndibaza uri umukobwa ubereye ijisho, umukobwa mwiza. Ubu ngubu waba uri muri baba bakobwa bavuga bati ndabankora akazi nkora with a boyfriend aside, cyangwa uri muri bandi bavuga ati ndakora akazi no boyfriend? Where are you? Are you a girl who has to work with a boyfriend aside or with no boyfriend aside? Ndi umukobwa ukora with no boyfriend aside. Ubu abahungu bagukunda bimera bite? What do you tell them? What is that? What is that? Wow. I don't know about it. Wow. You're still young. You don't have problem. Okay. I do not like to plan. Yes, if a guy comes nkamukunda nawe akankunda probably, but ntabwo ari ibintu nshizeho umutima wanjye wose, imbaraga zanjye zose. Yeah. It's not like abahungu ntabwo ari umwuka duhumeka. So for now you're focused on my career. Yeah. Wow. At a young age. Yes. Amazing. I have to be successful first so I can rest. This is a point where I have no question on Legacy TV. Hari juwazibazo ukabona ibindi wabaye speechless. Morella, uko biri kose uri mu bantu bagaragara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibyo twita social media. What can you tell now to your haters or to people who hate what you are or who you are or what you do? Okay, now Girako, I really don't care about what they think. Because I know where I want to be. I know what I want to achieve. Yeah. I'm doing my best right now. Yeah. Pero if you don't like what I do, cyangwa se if you oppose modeling, I let you be. Definitely. Nicho awugira kakanya. Bon, nabanza kubashimira supporting, because first of all, this is not easy. Yeah, sure. Kandi, I'm really struggling kuba an outstanding woman, kuba a role model for the others. Yeah. Kuko later on, I don't want to work for money. I want to be the biggest investor worldwide. Pero I don't want to work for money. I want money to work for me. Yeah. Oh my God. That's why I say bombo clap. So how about you? Wowe wumva ari cyo wabwira abantu banga akazi ukora ku myaka ufite? Nababwira nimba bumva ari byo bibubaka bakomeze kuko okay. Kuko I'm just busy getting my money. I'm just busy ndi gushaka what really brings joy to me. If I'm doing it and I'm happy, now hating me makes them happy. Go on. Definitely. And how about those who love your work and who want to be like you? Cyangwa se abakunda akazi ukora abashaka kumera nkawe? Nabashimira cyane
nkababwira bagire courage. Hari abantu benshi bashaka kubaca intege, hari bo ubwabo bazagira insecurities zinshi cyane, but at the end of the day mujye mutekereza ko ari ibintu mwakorewe, mujye mubishyiramo imbaraga kandi muzabona ko bizazana inyungu nyinshi ku buzima bwanyu. Thank you so much. What I can add to this beautiful conversation with these beautiful girls, the beauty is in the eyes of the beholder. Wowe ureba ushobora kureba ukabona ko ari beza, ariko ubwiza bwa mbere nje nkeka ko buba mu ijisho ry'ureba. Ikindi kirenze kuri ibyo byose, wowe mu mutima wawe ushobora ko ari naho ubwiza bwawe buri. Mwagiye mwiyumvira ibyo bakora, niba mushaka kubakurikirana muri ama platforms yabo, turagenda dushyira ama contact yabo. Abashaka kubimenya kurusha mwatwandikira abakoze iki kiganiro mukande kuri like. Turi kumwe na Morella and Kenta all the way from We Best Models. Amwe nanjye Albina Simi kuri Legacy TV. Nimukunda Legacy TV, share it because now is the time. Be all in or be nothing at all.